sak jikan mau ya katan riwar punusla parokawin ki perlok bei ki bakwa ban shna dur bula iwa du Prestone shna sibit na keren pa shna sibit kamu ebe nama kat kabamanga na keren ki penkelak Hongkong lut you bijing keren bro. But mark my words, Chief Minister and Deputy Chief Minister of Meghalaya, we mean business. We are here to serve the state of Meghalaya, not only in Penusla constituency alone. Ni Syakri, yaki Henry Poteli ki constituency. Ko perlok paswa ba pikwa pensna drama tu shna ka pamon. Upat ba jong ke jelas tatang gubar benaitam kin saai ya ka jiwa. Ka jingshah kynthoh ko bamlong syuk ban ya keren. Ko kilong keme kilong pa ci kun samla bagi. Jong kathan riwa ngam ong syuk ka konstruksi pun. Jom kathan luwa hilai pos diu ya pun kijing kerku bat menta kasni kala jialok kilong keme kilong pa kijuut kijunam yang asyanu ka college yomi menta kala jialok ki contractors bodon brom jomi Idon ang ni puna syuk ya kan lus pangut ki kontraktor sang ni pun lain. Kaya kebejian. Ki ong ngilah thaj ngilah jelek ban le chislong baka traffic jam. Nalor nang ta bandi yalik marek ban le kuat bil ke besitom ha. Bampo ni lais ni saus ni. Teng hap sak nang. Nadu Januari pimdon kamsuk ban le chislong. Ka division jong pi kadon hap lawi. Bat kata kan long kaburom gam krau. Ya ka civil subdivision Penusla harukom. Ki perlok ki pampat hun. Banta siali sai siayong yung konra bil Prestone. Let's say ngaduat ban ai ka assuran nadu Januari ka beam system jog pendidikan donang ni full fledged extreme engineer kun donang ni bat untrei ya katam na ka benta jo pai ba jong ka dikathan barokawi ka ministerial ya ka work order mentala isu ha Januari kin sedang menteri don kiba RITI RTI hanaka kata kami sekretariat the officers kil gua ngan kitli yang anle omnosa ngong iya ki bom yo i kabut ladi ki bom sotu ke jemut sekretariat Ong kiwan ong bakinwan di kendu yu badu Prestone na sekretariat ngan sabatay habang ong ka mini sekretariat ka mamut hapo jong ka campus jong ka civil subdivision barokoy ngikwa ban buklang yu office kenang bakipad ba habagilit don kam ya ISDO civil kilaluk banlit don kam ya kiway ki department tang hakaju kejaga kalabya nangka mentangin bu yaw liu mau norin jong ka IMRS ka Eclivia Model Residential School ka sanction jong ka school nganja tuyapi Sao Po Sao Plur kabangin yok jeng mentoy mengi jong ka Penusla ya barokawi Bahkan dia ke school kan long tik kum ka Paimon school
Hakaba undon kamshu balik sesoslo. Tang hapunusla. Ngilayo ya kadur. Jong kapai mau school. Bakadon ham. Teki perlok lagi kilong kemi kilong pa kikun sama. Snubok bangi perlok slam dia kena meeting. Lain apa keren untuk si kenta. Dan mulai betul. Kapur kelami. Ngayu gitu kibalaya ap kenta kila kendek kamen sim. Ban pediang ya kacek. Ban pediang ya usniang. Ya kesiar. Pinyo na kajing kurku kabapung kani. Tang kawe nga kwa ban ong yoki. Anda pilit pai selo ki jogi snong ki tao jompi. Kan mau bau ba konrat sama ba Prestone baru padas kia. Ngimwan hani ban penbe election. Kamdei bengi kwa ban penbe election. Namar baki nong kynthoh ki ong. Balai ni ke scheme tang podjan election. Repidai bantip ia ke jingshah. Marsimti mengi ke sorkar MDA ko jilam jong ba konrat sama. Kajing kawe hadin kawe pa. Sedang ajar katra mi kahuri hura jong ketem motor. Mi kahuri hura jong ke CAB. Mi kahuri hura jong ke isamati. Mi saka huri hura jong kata ke COVID-19 arsnem meledai kadi ke sorka kaba klem tia klem dem ngidanglah ya keban wanra ya ke jingkurku ya ki pait ba jong ke jelami kala jemi perokui kubdang aku ban ong ya kita ka jingsu Chief Minister Deputy Chief Minister, colleague ministers, ngim tiak ngim dem, ban syakri ke jelak jom. Ngabdot por banyak tu ia ki figures. Katnu thau hajar klur bengalek investment. Na kebenta jogi paipa. Anrei lemba. Jom ki progress report insaan. Lembaga departemen bakar-bakar misal. Agak pin ya bisa. Ya kani kesansnem kabasensyar mengimenta. Bat ya gitu kisnem kebalalek no baru arjar kan praseni. Ngatrai kadang rengkat. Kajing trai jo kadi kesorka. Apo kajing lam jo ba konrak sama. Ar hajar katra. Hadu ar hajar. Arpoa. Dongin nami ngangne dekat kemen dekat sup, batu kajing kermen kadon. Kenmau duailem, nak kebentakan di kesorka. Kenmau lem yau chief minister, kenmau lem yana, kenmau lem ya ki kabinet minister sepuluh. Bangila ban syakri, dasisha, nak kebentakan kajing mentoi. Jom ke pai pa ke jelam ke kaya poro kuble yepi sia